Rawngbawlna Chanchin kan ngai kha khau tur hi thutak mum khati NAD refugees sa niang muang kumsom hi pakhat mi Chanchin ani chun chofa khun anai to a an team leader chu Maryville Tennessee lama niang ishwai turin akaldon ti ashila niang chu arila cham to hle ani an chun chofun ei to mei tura anin pe to lain zirlai ale khabuzor puitenen chuan chu minia an thil ton te chu an in shil nak luma chuti lai tak chuan mei che pakhat thil man tlom na dora thil ei tur lam chi fun lo lu pui mek chu a mu a chofak ma in biak na hun rem chang anei hlo maya niang i chuan hlim taka nui ver chungin awapan hnaya kapi chebaile ka ming chu niangi ani a zirna ka chunzom zel theina ti in ka thokpa ani hi tuni pui chung hian chung ko hlut na lam soimoi na neya veng chung mi de chan pui dan kan zonga ti in ashila niang i chuan a ip khai chu zenin shisel na lam le khabu hi a phora thai hi song bol vel chiam lova ei mai a that zok zia mi te ne na zirtir na bu ani chunu chuan lom takin le khabu chu adonga akom te chu an en thuaka chunu chu angoi rengti niangin a hmu chuan ei siam dan bu a phor le a in lama ania ei siam idu em ti in azota chumin hnu chuan pathian lam hnai na turbu Ellen White le khabuzia Krista pan na kailon bung som pathum na chu a entir tathunga chunu chuan akuta le khabu pathum aken chu an envela atuipui hle ni omin alang ani chuan voina kanin ton na hi afu chia lawani ka checkbook kalokeng silova puisa file chu ka king der box silo ati a niangi chuan irem chan chuan cards po kan la thei thau ti in ashila chunu chuan akhaya ka debit card man hi ka du lo ka pasal du zong ani lo tat mai ti in achanga ma sele khabu chu alakeng reng thawa peklet le zai po arel mai biglo niangi chuan le khabu dang enge muzat aphorle a chung zinga chuan pihuai ti le khabu zia chatuan nga fak le in dauna ro pui ti te po atela chunu chuan fa te anei ti asiatin no pang le khabu te po a entir zela chunu chuan heng le khabu te hi an chalom hle mai ati a le khabu chu than big nei thei om po in alang lo Insha em heng le khabu te hi kalavek don ati tamaya aming chu Cindy ani ti in ma ni a in mel sha tirba ka chung le khabu te leinan chuan a debit card amang mai don ti te ashil ta zela thil anti fel tak nu chuan niangi chuan chong chai sak adu le du lo azo zui ngala Cindy chuan alom khopang chu ti in achanga kan pa du tak vanami dam chung ni khaddang min pek le tak awang le Cindy nena in ton narem chang min pek awangin ichunga kan lome nang chu ahun taka chachin ini a kan swal na tele thinlo na temin ngai damang che tunlaya boy mang an na thleng mek laka Cindy le achung te event him awangin kan lome tuna annuna thil thleng mek zong sung te laka rem na le thmwan na pela imangai na le chen chin na kutin pomje langche Cindy hian chongchaya kan soi chwa kher lo har sat dangte anei ani po in khongai takin chung chu chin fel sakje langche I swa Krista zara nangma abe se na le rin na chu muthei turin chanpui turin I swa mingin kandil ache amen ti in niang chuan a chongchai saka chongchai zo chuan Cindy mel chu lim le lom na in alo eng chhuaka lim takin alo chong chuak bora an chung kwa chuan bor som le thina awangin hun har satak an paltang ani ti te asoya nun om zeril zok sha dan kong azong meka chiang le zwal zoka pathian sha ta nei adu ani ti te asoiboka Cindy chuan chung le khabua chuang thutak te manga tharau lam tui hal na a lung oina a mu theinan adil sakzui zel china chumin hnu chuan niangi te chuan chochun chu an le khabuzor puitenen an ei ta ngala kumsang ni som pakhata 13 sabat tholom in tho mangkhan niangi ti ang ral ta no pang te lu na North American Division chunga 7-day Adventist sikulte din aninwal mai
niangi te chung hi Myanmar achangalo pem ni in Paul Sari Azir achangin Adventist Sikula aluta tuna hian Southern Adventist University Azir mek Mission Dentist ni atum ani tun quarter thardin sabat tholom chen khat mang hian ratan faten Adventist Education anne thenan achan puidona chuba ka tholom mang hian North American Division huam chung mun shanga ram thim rongbol tu te chena tur in te sak ani don ani chung zinga chuan heng Pacific tuipui lama Palau 7-day Adventist School te Arizona lama Holbrook 7-day Adventist Indian School multifunctional gym sak puitlin te Canada ram marlam iklulit khopuya Adventist biak inle community center sakte po hi antelang North American Division chunga chanchin chapwandar chanpuina na phaltaka tholom in thodon awangin lom thu kan soimol mol ani e khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai kha khau thei te chu ani e